Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Katana social welfare jong sokar jela hakat atrik ubanai risau ahaja arpulai kalum da kajing yelang ya baro kinong yelam jong kunhun jat nyam baper ban pani kajing terilang kumlo bante la kami kajing jelai jong drugs hakan kajing lami galaya kababu jingma ya kalawai jong kun samla ki bang hirang san ha kajing keren bakilat patai kubor uba polling do ubalong menteri bapet ya katana social welfare ulai tho bahaga jing yelang lashim ya garai ban perlong ya kajing ternia nakam ta ki khna skol ki barang pulih kelas 10 hadu kelas 12 Kadang ban pensut hu yaki kemudian ban kiar rai mau rai deng na kajing shat te amrau ha drop ubal pan swai hadu kata-kata ya kajing em jong gitu ubal em kerni ha uni jingdi pembuat ubal khen be an da sarkar ula ongru bayakan kajing ethernia an saperlong am tang hanong baslong henry ki wei pat ki benta jong gejala megalaya no paisni nastonat bami la yo kajing ya slok ka basiso bat ke badan jimut bat ke kenhun Jongki Nangelam Niam, Shalom All Faith Forum, keba kentup ya akun Rio Mut ki Rio Rambak ki Rio Niam, bat keba deni ki kenhun Niam bapia. Ti kajing wan kajongki kalong kajing beteng ya ke meeting keba ngiladapan penong keba atanai siteng mencuang keba ngelakot langi ki bat ki laai ya ke din jong ke jing kersian ya ke jing persian jungi penuan ra ke jing smutu ke awareness apa yang kinong shong kantam ki samna ki ba long ke target soprum jong kini ki jing penyat ya kini ki jing kai drugs dia ke jing ya kenduk mendaras ni hadin ke jing slok nilai pendek bakin dan di program ki banang ni Syahman ke punya calendar of activities but yakini ki kam ngin sedang nadu ka santerik jom nokra mentak senyam coba kini ki nongilam jik kedun nyam dari jing kerjaan jong ka department ke jong ni social welfare min irap yaki bakin keren bakin selok pat kembasan spa ngut ki kena school na ki kelas 10 kelas 12 but kini kejingnya selok kendan kini ki Rio Champang iri resource persons ki ban batai ki ban sensitize ki ban smutho ki jingmut ki Champang kejingma jong uni uwe dia ke bentar ke ki ai ya ke kentin jong ke jing kular ke jongki kalong ba kin gradu yang ke subject para bor na laki jongki jaka mani da kalong na ki yeng mani la kalong na ki mandir kat na bade kin kan chpangan ni ke jingma ba bakin bersoto kamtam ki sama dikata ke assurance ni ayo na ki jawab sekiri kumba ngong implementan di kawai kalau ba ki ni ki nongilam niam ki drop ya ka calendar of activities but ring njong kita activities akan terus ya ba ni nya kendo nya selok ya ki bakum kita ki kena sama ki bala dan ki surok ki bang ha chu shiyeng di kataru nong sebentar jong ni ka don na ki ni ki center ki bala di lupa ka punya niam don lagi kepada jong ke balang Presbyterian ia kepada gigi penyat pak funding kawan nani Department of Social Welfare ia kata ngimpat ngidang syuyo ia ke jing ia sanction na ministry tini kemen bang ilaban si bang lasdang bade ban sedang infrastructure dan kesawan kita pemerintah ke management nom kan mau gitu government kebuk ni habis dah tu ke 90-10 share basis pada ke ministry but still kamu temuan bit kebiasaan atau sukar dia kendai pun nak siswa Pak Paul, kadang yang ke nakaliang ke department ke kerja audit ban audit ya ke performance yang gini ki rehabilitation center Pak Mikaya ni langsung ngala
le ikaniga review meeting tingi ongi bangi chem ya ka periodic appraisal ya ka performance ka jong kini ki center. Nambar bagi yo I kisna. That will not be repeated. Now we have a good team in the department. We are also coordinating well with the health and the home police department, and things should improve.